Thenge ya musiaisi atwende no Uneenania na niona Daniel niwe bangula yuti ya na lile baye wayona tatwa tamwibanisia twikwibanisia Madam Phoebe niwe wende witutabia ni chao choki utumai andu mebaniwa iwe ya ndia kikamba kila cha mukamba akama baenda noko ndu wewe baye witwamba Yesu akama mususu itata yano ndojetona au mama mususu no kumayi hangi unukatwane kuma mboni ni makiki yandu ni makalata oyende akela bantu kanoke gwasu akimasi onasu nundu kebichambe mwitu aipawa kela masese mono ne masaka na ona mususu ona kanona go nundu na kodha mwa itusu na makamwivia isi waka mali ya mususu tangi mataza sia mwitu kube wa mwana kwatwa kwamba nganya usiwasa awa mana kumela silema siasia na hicho kitu nimeosa mwana sutene na maituma ndo ibinda ya tene mundu sita wa mundu ay mundu wa nenga weshima mudoni wa mundu ni wa nenga weshima nundu amambia sando Yesu kabola na mayosa mwano ibinda ni mwaza watu ni makosa makatoa mosi wanana mbona mwana ke bula na mwana oka akasema wewe oza mwako so na mama ndio kile na moi na mama ya mbolea ko tundu muno ndo ka yu mundi wenda bakedi wai uitwangania na tatu twangania ikala yesu mambia sia na mbangilio wa asei na maisise ni msiwe kwa mwana ono kongera no menda na mwana wathi ali na moyo ayo kondoka sobiwe ayakedio mosi na ndakaithia musi ndio na wathina ningikuwa nanu saia na kwa yeye wana kuimbeka himo ndani munda ndumake kombe ile satuma asima manda na nengi bishop no kuligana na kwa ona Biblia abala mla wabangie kana isaka no kwenda kibeti na nengi ya ndie aya dimwandengi ela watabise mutoko myake amoye asio kengi kula kwa ndo make amandie isaka kibeti na isaka ndipo tunayo wala sindiru na kila woni isaka ila woni kibeti chake choka ona geni weki hata ni watanie nda teta nundu ni woni ni wakwatie kila ngo yake yendie ko ona itwe ona kebela no wendo manda sisi andukasukume ya mwana gando withi weko molasimitia nundu wa molasimitia ondo dani wase wakaija bunu kwa kwendesa musei endenza ne webangie Ebe obo wa mande iwe kibeti mwana ke yi makosana ayinya sakibeti cha kuichuchu kulia maundu ma musi mwendu mukulia nuwe wa motwaie yeso bikabandu makosania ndaiya onela mwana ke otena mbesa ethia Kenya ndunenge mbesa ngaithie kibeti chako no kuelewa de sililia nde umuosa ta wewe mwendete akeyumya asurvive family yake nuisi ona kaumana alama mwetie mio musunga yu kio mundi bishop ukia mwana waku no thio mandia kibeti kana emandia nundu angi meimandia makeli cha misioni mwana ni watwa wa after miezi 3 nuni woka aimbie metho tutona hotel siana sitwata kio mundi kila ndo nakweta njakiti tunoteria siana situ kumandhi wa kibeti noti wa mamandhi na kitumi kila nguna na dina na kana terio mamandhi baka vibia mbea aje ti mamandhi ananzie nduka yi osamwitu uete mwana lakini ta mwana amanye mundu mukani chao niwezi irone ni wasia aindi ne matwa ne mosa tweto nini niki wosa keka nini kana masai kana nini ona Islam tweto nini byo nikana ku ambie kuyana nako amanyete undoka ilie kese uko bikia bandu ithia thayo wake ngo yake kiriko chake ni wenda muno mukoso nundu cha ugo pe mathina tena guo munde uithi uyete we mundu moka utatilanga kitungu
pe Mwendwa kwa ina bunde icie kibeti yao ino kina mubunde icie atesi uthinza nguku atekalania na mbaka nyumba atetikila ng'ombe yani nundu bawa iwe ilobi ndao na ng'ombe ndese uthinza nguku kwanza uitila nguku musingu aiteta tawogotwa musingu yacha eka ne awete mbu so kini wanthini mayo ne kibeti cha kwa wimitila we humunthi naambe hiyo manya kutila ilate sio mukuli atuya inyanda iso mubunde cia nundu kuma kwa cha muka emutie iya na mukate na inya ithiwe yani na ithiwe yani na we yo mayoka makuite nyama ya mbuchari na kila kindu kayuwa kwa nutona kwetewe mundu ukethia waetewe thina bandu ba kwetewe kibeti kwa ukitumika lati balamu eka kicha kwa thiania ni wese kana ukosu no komoseo na ona tilio uno tinda atisi ukomoseo ukegwa mundu acia ina atwa na bana ukegwewa thoa sila evangeneza nundu kila mundu othe wese kana ukosu ni wa mutu oiba ni wa mutu osu kwa ukitumikila mailite tito no matethia na jona ciana citu ni kana methukisye mabundi ciala mabundi wa makanisani Yiulu wa engagement kana Yiulu wa choosing a partner kusakwa mundu wa utwa mekalenthi lasini na mo pastor na mabishop na mashek na alangi ma spiritual leaders tulike botu tuwindise ciana Yiulu ondu matonda kusakwa mundu utonda kwikalana nake nundu saa ingi nicho kuona TV zuzu Yiulu ni mandenda nite mana ina kuma iko na visa mena kono na kuisi uone mai wete moyo ateka muthia tuwe mundu zuma tonani ato byo ni maathanie ni mowanie nundu maina ilando kumana nai wangina ba ni life wire wangina ba wakina kathanze kabobo nongyo kadono ko twaeni pe mundu tano ko twaeni akia thina ko kana manthi tembesa ngyo ko ketha Hasa uketha kio ngyo ketha mukeo balota igara balota umbania kwa pe andu meizo pe andu njagime me usakwewa na babu tongo yona mama wangu ite somea matutumie message tumasamso namba ya SMS nili itatu kenda imwe na utume message and then ukwenda kusakwa kana ya Facebook Mutongo TV, Instagram Mutongo TV na YouTube Mutongo TV official. Daniel. Yeah. We sietau maandi na mango. Matindi ai. Daniel wakwatie we ai na yui ukatwa nendi nginoke zaidi ya siana sienda inuka nundu yuni ye kujo ukatwa wendi yu mandi tai na mango tai menda tumatabiata na ingi pia nangi best ya kula munyanya waku abakubi aiko manthia pe kwivaiw'A kuingi kwa muthembosu wenda nyetewe nomba aikuya oka na wake na ndoka nongi aikuibathia kuconnectiwa uzetewe tunene yui alama tu ya siama ina mistari no matumia connections maelesi network kada wewa ndo vikia na ne wizi sisi ndio saikenga pe mundu takenga satani we na ngai na ne wizi sine soke tuchuke ya mistari ya kwa ne chuke bikabana kone na guterio mundu kindu chambe ni kenda umane mundu muka kana utwaye mundu muka wailete amba umana mundu wa iliata mundu we kalaba atinda nao abako mawe amao wenu umumane wenu na kwebinda tiate wa muke une umonie mwana ke ena mbesa korethe satani anageza tho acibisi ni wailete amba umwelewa wenu tiate uyu kwe kindu twa inyaku withia itiwe wikoni kanombo kithoi kanotwa kindu kina mbwai wikite ku itanyakwa be maundu uteka nundu wa miaka ndi mantha kindu kina kugu
kite mutethia utapuba mwaki kindu jambe kindu chake lindaima nundu ba mucingwe na mundu kindu kila mamwika umuthi ndeika ni mwetiye mutethia so mundu ukwati ta mucia ibithie bunu kwiwe mwianie na mukamwana no kumutuma in case betha bateki bunu kumya laje kiwe lakini mundu ikite mapala mabigite kuna thambia silia kindu jambe kwito tu anangu atuwa nangu mundu ucu ndizo yetikila apa kwembio haya ukwatia ko ethiwa wicindwe na mistali ambao mantho mundu ombola ambao soyana nandu likana naka musoyane nikena mistali yukana kusoyana kana katumana ndani keli tuendio kasi ndo yimbite yakanya ikana mungethesia na tumanola na tumaka yulika box ukababene wa kibeti ola na tuma akayulika box amwe ayu tono twa ngwa manga ya muthembo ata utena mibaba wasi we na likana venge we mwe yana keli yu umweni wendie mwetu na o best yake by the way ni ndoto ademu yanza ukai twendanye mabiki ati we abene date na ola we si ati na kwita wingman wingman wa waindie nake kangoja wingman chao musisi wa Mutongo TV bishop mwana ni wecha mistari ndo wecha we chandoano akwatya kakoyo akwetea mwana na kwindo ambie umanya mwana makosa wendie weka di ondo bifibi kwaisie ukatwa usuo kakwikala no ndenga wangania no ndevo na no ndethau uyumani ya mwana oteomanya asiitwe matabiata nienda kuya musei kila musei alike kekani chake peke kamba kita wakeka alike mwanyani wake ethano enda mwana ukana mwetu aku atwawe na atwike kibeti ambi akuta mwana na kumwelesi ethano enda mwana iso kwete kibeti chailite ambi omutabjatene asie yala mambe ni matabasia siana sionesa na makasiele sia Yiulu wasi ndira mailito sisia sia mundu muka kana ilawa ilito sisia sia mundu ume ngerekanya zote sisi ya Yiulu wa Naomi na akina Ruth na ala kama Oliver na nani ila Ruth watiwe na Naomi Ruth ni Ruth yeye muka mwana Naomi yeye muka mwana amya babe mundu museo witwa Boasi wona athi kwambia kwikali ngano yake baya enda wike noyika nundu usuni museo tusio gobwiti nengi withia Yakobo aibena namba wathimo wake kwa Esau nyinyani wa mwiye ne wethe aku asiane yawe kasubu na mwana aitweka no kwezo iko yake thekani ayakasieme osakalondu bao thenze na maitwe ko yano kumanzie ma ayabakiwa maguya moko ko uni mesi nesa Yiulu ondo waile totabya mwana ondo waile kumutabya na mwana amina kwete mundu buka munyomba tiwe wa mwana kubundisia muka Yiulu woka ni we wa musia kubundisia muka mwana Yiulu wa okane mwao amonye mwakiuba wata amonye maundu ala meka wa ti kwambia kumwivika nundu angemeambia kuona nitawetie mundu muka mbesa sia mwana wakwa cia thelaba kwa umu ninena na cia ikumea waetewe mundu mukona etho waetewe otesi kwika kindu chochote ni utui wa mwana wako etho mundu batonyeka nundu kira kikalia mundu muko na mwana ni wendo la mendene indi waelia kumusomea mwana wekuwa muka maima kala kume kala ukatia wa ya mwana iwai Madam Phoebe second ile mwana ni waete wa lakini ni wona kibeti kila mwana wakuasa kwa kina mituo mesio otona musoko kumkoso hata mutoma otona makosa nzi ita mwana nundu watu kama mwana wako mwite umutai mwana na
maundu agukwika ni mwananzia ni mwenda ni moti ni mwana ni wacho ekatuka mitu wako nundu wameno musobe faida ikoka kwaku ni koka kwa mwana wako na ngeta ile mwana twendo twana na yetu la mendo twana omundi omundi wakwata mwana omwe wako twana wana mwitu ni wenda Daniel na ndwalange wana mwitu ni wenda ndukasembe tukumutwatu wezo twa ya nya kunelyaku mwakibeti bibane diuma de mosi ndi mosulongo wekata ni kwa Daniel na si yangi memosi na mwikawe mosi ni mwasoma na ni mwamanoka undu mutehisi ni mubea Bishop Mara Madam Phoebe na Mr Daniel ni mubea mosi ya kwenda we na itu tukomane chuma chukingi kilungu ni tunenanie nitawa Jacqueline Binya.